Korkan tia habar kipar lopon Dongmukak Chandrasing Rongphar arong along kidamtang arkoni pain korapho arni surihini rain korapho singkana parman sar kacheso jaime kangni po. Jasimet labang sojai me karbi ronga sarame atum pen patir piponsi. Robin Rongphar ahin pen mei chahi ponsi sar kacheso mei kangni ponalam ada por phaniar kep malam tirim teram chingdu ponsi por phai krehini malam pen rada mei pi paman pon. Anparta bang somelong aluhiam man pen KRA tiripi chunbang aki hai rupen hansi kachitong dunalam prakas Rongphar Tarlong ria may along may kulapen chunbang asin chitong dun pen ki ongdung araratu chitong dun Chandrasing Rongphar arong along tar kacheso may kangni pona may along ardi pidun pen jainek may sen pen chun pen. Ini Chandrasing Rongphar lamang susiru kumanga cingki lamang ke ini fansi kali satwa mana tingkan ang lapen ke patirbi pon mangke ada korkansi waramai karbirong sa waramai tin patirbi pon alang ke fan ke rati tu kan karena bangso sar kacheso ke karbia ke tumhan kini lagi pincong kali lagi hak detik kan tuang ku pinjong kali tumutun ke sama juga saya nadin pen bangso sudet pen lapen ke rong grup pindet pen bangso ningkan mana awe si ini son ang mengdo tang ke bangso siru kumanga cingki ku do son do sila suara na tanga teng si pini Chandrasing Rongphar kita me awe ko ano ni tumda bangso sarge suget ke donde kita me lang tumpi ni bangso sarge kacheso mate bangso siru kumanga cingki long si atumutunya lang tum sihir lo dia kemudian gitu aku sih lang tum sabtu itu kan ada di Tianglong lomsi gitu sendiri karena kalau misalnya tum sabtu sarge itu tendak lang lo orang lang suking lo ini lang itu jenengan lingkan dulu Nakso bangso asar siru kumanga cing kubangke piting kibang nang sod do ti mo owe bang piting ne dati kemen tu akai si nang tum sam chulo pulu ratte so kana lang atu mutu ni mate ti kar tu bang ting ne dati itu mate siru kumanga cing News Report KTV News.